الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مسلم کا بیتی کومہیں انگل لازم کنتتو گتریں میدو alon balaalani shirukuge baatoge macha mige kurin midaruske silsila ge terega genesenu fidalta ki tawhiduge baata shiruka ki tawhiduge idikolu sifa tawhidu netidiumu den onnani shiruku enkamun komme mihaku wes eenage deena rakkaterive man Allah ruhi wodige nuwa kankama aragatuma birwati wanje komme miyakwes eenage deena meduga rakkateri wanje eenayan enguma adi neengumuge teregaves Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurama fakantattakan araganewuma ki ekashigen ma kame enkamun ekankaman alona farwater abades Allah subhanahu wa ta'ala nahi kure ekankamun ekkibabuma alona maseke kuranje ege teren miyannani waram muhimu baben ei shirukun rakkateri bumma maseke kurumattaka shiruka ki kobakan alona men ungendi das kuranje neduke fidalu gaves alona men muslimunna kommen egenje shiruka gulum hori waram muhimu bay mahlumat genes to balanan inshallah egoton emme furtan alon tibe fuluna dannawal deni fitunataka shubuhatakun rakkateri buma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ummata irshad devva ekama baru aluwafa eni fahu zamanuge adamata uterega fitunatan amuve shiruka kufuruge macha misakun dium ves ei emme fahu zamanuge terega hingane kantatta rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariun abu hurairah radhiyallahu anhu riwa kurabbafa wa mi hadithul gawani badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim he amal tak kurang avaswe gannashe ei kalu andiri rege andiri kamfada fituna gande veri mumuge kurin bay riwayato gave giyamatuge kurin giyame gamuge kurin mi hadis ulge baaki baga miyanna waaga tehemwima e fitunage waage ki giyame bunge kurin onna fituna kan ege gende rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ulani yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mihaku hendunu kurani mu'minake gotuge names eduauge irosem vairan ena kafare gotuge hunnani aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ena reganuge vagutu heda kurani mu'minake gotuge names aneduge henduna ena ahmen as hendun kura henduge ena unnani kafirege gotuge yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya duniyage muda kolaka enage deen vikkale emima mi hadis fulunna adi minum basulta kun salon men negi gendani alugonu menge deenan alon men rakkatir wanje adi fahu zamanuge fitunage terega deena rakkateruma alona maboda masake kuranjeba ei mi fitunataga nujehi bikamun salamave shiruka kufura Allah subhanahu wa ta'ala nahi kuravi emmeha kankamun ekkiba umma masake kurun deenum berwe murtaddu waane kankaman arumen warab boda samadu birwati wanje neme midenna bi hadis fulu by far alon mennan egen siyasi maane bes be fuluna visnidane kamako evre nurakka terikam bodu evre alon mennan ahamniyat kam bodu basula mi hadis fulaki eni alon menge teremes bay mihun ghairu muslimun na amerikon emihunge deena vadefati be bay mihun alondu zati gotum ves nannan fardi gotum ves ane bayaku eba mihuna libifawa ta'limege sababun nota eba mihun ilmun gene gawmege sababun nota diriulun
bin oy mujtama ke sababun emihonge deena medu farwaat derekan kudave muslim ekkamuga bes mushrik ekkamuga bes heo halu gati betabbe ke bole ehmima muslim mayaka bayafayaka libifawa darifulu islam deenum beerwegen dani ginafaran ena ves neengi nikamattaka shirukun ekkiba koddevun edi du'a ko adi tawhid ungeni shiruka ki kobakan dasko egen ekkiba umman alonu me masake kuran jele adi shiruku kurumun ekkiba uma du'a kuruma ki ei alonu men kurative alonu men ga gori unikamege kam ge gotoga alonu men visnigen nuwan me pitara bane den timanna men abadu shiruku kurati heye miulani ekam nikam visna wada nawa Ibrahim alayhi salam mushrikun ge terega oduwe wada nabi hindu ka Allah subhanahu wa taala ekadege faanu ge kibaga levi fitratu ge terenges tawhid goalava imam ekkamuga vegendia Ibrahim alayhi salam ge dua kirit Quran ga Allah subhanahu wa taala wani alon men ge dua kon heduma e basulu Quran ga warid wegen asave wahi kurabafwe Ibrahim alayhi salam ge dua ta utarega himenani wa iz qala Ibrahim alayhi salam bunu vidalu hinde den yoti efoga dua ge ba rabbi ja'al hadha albalada aminan e ala ge veri rabb tabarak wa taala mira aman rashakam ga adwan deve e dua ga ishara kurevi makka ge wanga wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam adi alage darifas kolu ves budan alukan kurumun ekkiba ko devvan deve efoga dengoy ayatuga wahi kurabani rabbi innahunna adwalna kathiran minan nas Ibrahim alayhi salam ge dua nakas me annani alage veras kada ko hamaka shawarum e buduta mistaun ge teren gina bayaku magfurat dafi faman tabi'ani fa innahu minni miyalaya tabawe jamiya ki hamaka shawarum miyalage dinu ge teren himene miye ke waman asani adi anayan uredin jamiya ki fa innaka ghafurur rahim hamaka shawarum ibaras kada ge gina faafa fusawa rahim wanta raskadange Ibrahim alayhi salam ge dua fuluta uteregas ni menani ekadege faana ade ekadege faanuge darifas kolwes budangalu kan kurumun ekkibabu kurdevuma shirukun ekkiba koddevuma kurevi dua hame fadan kiriti rasulullah sallallahu alayhi wasallam ge dua fuluta uterega bes shirukun ekkiba koddevuma shirukun salame koddevuma kurabwa fawa dua ta himene ege terega henduna habiru ke zikru ta alon men kiya hinduga e zikru ta ke terega himenani tawhidan iqraruma Allah ekawanta kama iqraruma kufura shirukun rakateri koddevunga dikura dua ta ame fadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihun riwabe gembe kadege fan hadis qurani walladhi nafsi biyadihi timan kadege faanu ge nafsu e ilahu ge appulu gawa ilahu gandema hadis qurafame la shirku akhfa min dabib an-naml shirka ki hinyen hire hiruma vure wanghanawe gem vaichke ala adulluka ala shay'in idha qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu tiba baya asabe kadunga tereng Abu Bakr gefana mi hadis kurabani mi e basfule kiya fina ma e shiruku ge ginamim wara adi madumin warus tiba ge kiban filagen daane bastage timan kadege faana unganna devmutoy efaga mi dua unganna devani hadis kurani qul kadege fan vidalwash Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam وأستغفرك لما لا أعلم دعاء के माने की اللهم ए अल्लाह
إني أعوذ بك هم كشورم على إبا إلهك حضرة ركاترك من إدمي أن أشرك بك وأنا أعلم على ينجيه إبا إله الشرك كرم ركاترك الدفان دبي نيوتي وأستغفرك أدي فافا فسمة دعاء كرمي لما لا أعلم على ينجي كنت تكامدك ನೇಗಿ ಕುರೈಫವ ಕಂತತ್ತಕ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವನ್ ದೆವ್ವಾಂದೇವೆ ಅದಿ ಎಂಗಿಗೆನ್ ಕುರೆ ವಿಧಾನೆ ಕಂಕಮುನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಂದೇವೆ ಶಿರ್ಕುನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆವುಮ ಉಮ್ಮತ ಉಂಗಣ್ಣಾದೆ ಫಾಫವ ಸಹ ದುಆ ಕುರಿನ್ ದನ್ನೆ ಫದೆ ಹೆಂದುನಾ ಹವೀರುಗೆ ದುಆತಂ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ ಕಿಯಾಕಮುಗ ವಾಣವ ಎ ದುಆತೌಗೆ ತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ರಕ್ಕಾತರಿ ಕೊದ್ದೆವುಂ ಎದಿ ಕಿಯಾನೆ ದುಆತ ಕಿಯಾನೆ بس أدي توحيدا إقرار وكربة ذكرت فرجنا. إكتم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قارئون رواية كم إكذا كفان ودارني قال لي أبيه تمنى بابا تمنى دنيمه يا أبتي إيه بابا إني أسمعك تدعو كل غداة وتقول تمن كذا كفانا أديبه بابا كم دعاءه هندو مفدان كيا أدو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ميكي بير رماية تنغلون بنك هندونا فرق دعاء توقع ترى مسكيم بدعاء کے معنی کی ویسے اللہ على كفر فقيركم ركعت على ركعت القدفان دے ادي غبرك عذاب كفنك عذاب على ركعت القدفان دے لا اله الا انت الله من يبا اله من وي حقك نالكم بي اله كنوي توحيدا اقرار ما يكوغا كفر ادي فقيركم ركعت القدفان من دي كرا دعاء تعيدها حين تصبح ثلاثا كم دعاء هندو تیم فہر بابا میں دعا کیا اڈو ایویتی وے عبد الرحمن بن ابی بکر اکدے کفانو کہ بابا فل ابو بکرت رضی اللہ عنہ سوال کرن نمی ادی ابو بکر رضی اللہ عنہ انو ابو بکرت رضی اللہ عنہ ہندو اکدے کفانو ادان قال نعم یا بنی آدھے اے داری کدن انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يدعو بهن فأحب أن أستتن بسنته تمن كذا كفانا ما نبي صلى الله عليه وسلم دعاء قربات أدي بداعة إهم بيما كذا كفانو كه سنة كا حرمت تمن كذا كفانو الله بقربه إهم بيما نبي صلى الله عليه وسلم شركا كفر ركعتر كده مونږ دي دعاء قربه من نبی بے کدوں کے دعا فلکی وے شرکا کفر نکاتر قدم کی کرے دعا ہے ما اڑگن میں فہو زمانو کے ویسے میں فہو دوسور ہوگا فتنہ کے تیرے گا اڑے می متما ہوگا اڑن میں شرکا کفر انگے نے ایک کباب ایک نکاتر وںگے دی تعبد میں دعا کرن جیبا اڑنو می شرکا گلوں ہوری مسلم کا ویتی قوم میں ہیں جے بھائی کنت دننا ان کے کریں یا بدلنا شرک کے باہو کے معنی شرک کے لغوی معنی کے طرح کا دیتیں ہتر معنی ہمنے ایک طرح میں اساسی ہوتے کا دن بدلن ایک ہے نو نوتا اہم فراتا کا ایکگا وون ایک توحید کے ادکولکی توحید کی ایکاونتا ایک ہے بابرے کو نوا شرکا کی بابری وون نوتا اہم فراتا کا ایکگا وون ایمانے گا ایکو تم شرکو کے لغوی معنی کے طرح گئے تم معنی ہی میں نے ایک طرح ہم معنی بدلنا لونے المحافظہ والمصاحبہ والمشارکہ ای رکاتر کو دے فرائن نوتا ایکوریا صاحبہ کے ایکوگا اولے میہا بابریا کے معنی گا آدھے الان میں ورق گنا کیا دعائیں موسیٰ علیہ السلام کے دعا فل قرآن کو وہاں می دعائیں گوڑی کے بعد شرکو کے میمانا ای موسیٰ علیہ السلام کے بسول قرآن کو اللہ تعالیٰ وحی قرآن قال ایک لکفان ادالوے رب اشرح لی صدری اے علاقے بے رب علاقے ہی علاقے میں تنوس کو دے باندے ویسر لی امری ادھے علاقے میں کانتت علاقے لوی کو دے باندے وحلل عقدتا من لسان ادھے علاقے دلوگا ما می داتی کم فسیح کو دے باندے دلوگا جیفا گم
මොස්සවන් දේවේ යෆ්කහු කවුලි එබෑමීහුන් අලාගේ බස් එබෑමිහුන විශ්නුන් මට්ටකේ එබයි ෆිරාවුනා ඒ ෆිරාවුනගේ බෑවරින දීන ගෝවාලා හිඳුගා බස් මොෂුන් තෙරිකන් දෙවවා දූ ෆසිහ කොත් දෙවවාන් දේවේ එමි මි දුආ ඉල්මු උගෙන හිඳුගා ඉල්මු උගෙන කුදින් හින් අලි කොත් දෙවුම දූ කුරා දුආ තවතරගේ සිමනිගෙන්දේ වජාල්ලි වසීරන් මින් අහලිෆෝගා හිංගලි කොද්දෙම මට අදි දූෆසිය කොද්දෙම මම බෑ නිමගෙන් දෙකමකෝ මූසා අලයිහිස් සලාම්ගේ දුආ අදි නිමගෙන් නුදේ කදේක ෆාන විදාලනේ අදි වජාල්ලි වසීරන් මින් අහලි අලාගේ ගාත්තිමාගේ මිහුන්ගේ තරෙන් අලාගේ වසීරකෝ අලාය බෑවරි මානේ මියකෝ ලව්වාන් දේවේ හාරූන අඛී අලාගේ අඛ හාරූනන් එකන් දෙව්වාන් දේවේ උෂ්දුද් බිහි අස්රි අලාය වාගිවරිවා මියක ගොතුගා එන උමට්ටකේ වඅශ්රික්හු ෆී අම්රි අද අලාගේ මිකමුගා ඒ අල්ලාහගේ රිසාලත් ජබ්බාර් නුදෆා වරුකද හරුකෂි ඒ මි බිම්මතිකස් එන්න නුබාවි ෆිරාවුන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ කවන්තකමුගේ මච්ච ගෝවාලෙමුම දා හිඳුගා එහිතරි වෙදේනේ බෑවිරේකු කමුගා තිමන් කලේගේ ෆානාකුගා හාරුන් අලයිහිස් සලාම් ෆනුවා දෙවවාෂ එමෙ මූසා අලයිහිස් සලාම්ගේ නුබුවත රිසාලත යකුගා හාරුන් අලයිහිස් සලාම් කිස් නබී වෙකදකමුගා මුස්මාන තාදා දෙවි ඒ මූසා අලයිහිස් සලාම් හොරි එහිතරි කමෙක්කමුගා මානවී ගොතුන්නා බස්මොෂුන් තරිකමුගේ ගොතුන් වසූරේ එහිතරි කමෙක්ගේ ගොතුගා එකමකු නිකම් විස්නාවඩන වඅශ්රික්හු ෆී අම්රි විතාග අශ්රික් ಶಿರುಕುನ್ ನಗಿಫಾಬೈ ಏನ ಎಕಲೆ ಗೆಫಾನ್ ಹಾರೂನ್ ಗೆಫಾನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆ ಗೆಫಾನುಗೆ ಮಿಕಮುಗ ದೀನ ಗೋವಾದೆ ಮುಗ ಹವಾಲ್ ಕುರಬ್ಬ ಮಸೂದ್ ಯತುಗ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರಬ್ಬ ದೇವೆ ಎಮೀಮ ಶಿರುಕುಗೆ ಮಾನ ಇಬಾದೆ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರುಂಗೆ ಮಾನ ಏ ಸೀದಾ ಮಿತಾಗಳನ ಮಿದಕ್ಕ ಎ ವಾಹಕ ಎ ಮಾನ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹೆಂ ಫರಾತ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರಾನಮೈ ಏ ಇಲಾವಾ ಶಿರುಕು ಕುರುಂಗೆ ಅದೆ ಎಮ್ಮೆ ನುಬಾ ಫಾಫಾ ಶಿರುಕುಗೆ ಆನೆ ಮಾನತೋಗ ತೆರೆಗ ಹೇಮನೆ ವಯುತ್ಲಕ ಅಲೈ ವಯುತ್ಲಕ ಅಯ್ದನ್ ಅಲ ನಸೀಬಿ ವಲ್ ಹಜ್ಜಿ ವಲ್ ಹಿಸ್ಸ ಶಿರುಕುಗೆ ಮಾನ ಬೇಣು ಕುರವೆ ಮಿಯಕ ಲಿಬೆ ಬಾ ಮಿಯಾಗೆ ನಸೀಬು ಏನಾಯಂ ಎಚ್ಚಕುಂ ಬ್ಯಾಕುಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಎಳೆ ಮಿಂಬರು ಏವೆ ಶಿರುಕು ಹೇ ಮಿಯಕ ಬಯಂ ಅಳನ ಮೇಗ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರಬುನೆ ನೇನೆ ಮಿಫದಾಂ ವೆಸ್ ಕುರಾನ್ಗ ಶಿರುಕುಗೆ ಮಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲುಗವಿ ಗೊತುಂ ವೆಸ್ ವಹಿ ಕುರವಾಫವೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಯಕುನ್ ಕುಲ್ أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قالكم विदाल वाश अल्लाह फियवाती अबामियं अलुकं कोंगुले शरीकुन नामेदु निकं खबर दी बदाशे अरूनी मादा खलqu min al-ard एतकति बिमुं हेदी कोन तनेकं तिमं कलेग फाने तबामियं किया दी बदाश एमियुं ए शिरुकु कोंगुले शिरुकु कुरा बुदु तका एमियुं के बातिल इलाहुंता खल्कु कुरी एच्चन निकन दक्कवदाशे नुवता अम लहुम शिरकुम फिस समावाति नुवता एतकच्च उडुतन हेदुमुगा बैवेरि वा नुवता बैवेरि वुमे एतकतिगे वनी हेये उडुतन हेदुमुगा एमिहुं बैवेरि विहेये नुवता बैवेरि वुमन एमिहुन लिबिගෙන් වේ हेये නුවය एतकतिगे बातिलकන් अंगा वही कुरबने एतकච්චන් ඒකවද එවස් කමෙන් लिबिගෙන් නුවේ हम एफदन शिरुकु के आने माना के तेरेगा हिमने तस्विया हम कुरुमवे शिरुके बुने विधान एवे समा मी विदालु के हिमने माना मोस्मान तादा एम फरात के एफदको ए इलावा एम फरात का एवर कुरुमवे से हम बैवर कुरुमवे तेरे हिमने हिमनो हम एफदन कुफुरु के माना के शिरुका आदि अदि कुफुरा शिरुका होरी तफात इंशाअल्लाह मी विदालु के कोमेस बैग गालोनु गनस्तेना एको देन अलोन बदानी शिरुकु के इस्तिलाही माने शरुगा शिरुकु के माने की अलिमाम शौकानी विदालफा इन्न शिरक हुआ दुआउ गैर अल्लाह फी अशिया लती तख्तस्सु बिही ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला या खास वेगेम्वा कंकमुगा ए इलाहु फियवा हम फरातकं एकंकमुगा एदिदेन्नु में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फियवा हम फरातक कोन नुदेवेने कंकमुगा अल्लाह फियवा हम फरातक एकंकं को दिनुमं एदि दुआ कुरुं ए शिरुके अदि औ इतिकादुल
القدرة لغيره ما فيما لا يقدر عليه سواه adi Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ekamaka kuladum mantak ve bodigem ba faraten ekamek kuladana kan libigen nuwa farataka Allah subhanahu wa ta'ala efada kuladum dana kame varga bahar libigen ba kama qabul kurme aw taqarrub ila ghayrihi bi shay mimma la yataqarrab bihi ilayhi ei Allah subhanahu wa ta'ala menuvi kuttam vun hagwegen nuwa kamegga ei ilahu fiyawa hem farataka kuttam vume mi basuluge maanataka wakiwakin badalaruga Allah subhanahu wa ta'ala khasa wegen ba kamegga hem farataka dua kurme otumu nikam visnawadawa diruvun maruippevun shifa devun rizqu devun mifada evves kamaki Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa hem farataka ko devena kamennu ehem wima alugandu men shifa devun edi dua kurana Allah subhanahu wa ta'ala alon men jeifawa bayyakun shifaen hodumattaka waliveriyege kariya nota qaburege kariya gos shifa devun edi nadure gune e sodagak ko kabotakati hadiya ko hedumaki ei emme bodati shiruku geteren himene kanka dariyaku nolibe miyaku Allah fiyawa ehem farataka waliveriyege kariya budegge kariya gosken dariyaku hoduman edi dennevun ei Allah subhanahu wa ta'ala ei alugon men nan huriha rizqu devvaida ame fadan Allah subhanahu wa ta'ala menuvi libi bodigen nuwafa kuladum mantakame ehem farataka efada bara libigen maakama bunu misalaka iru aragota iru osse koi kainata duniya hinga gota burjutaka falaktogawa iruhanda taritoge hinguma mikankamaki hamekane Allah subhanahu wa ta'ala milkugen wakankan wagutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuramani Allah subhanahu wa ta'ala waikore la tasubbuddar tibamim waguta furassara nukurasha waguta begotum badu basmu bunashe eni timan ilahu e wagutaki ebai wagutu kuriya gennewma wagutu huttewma wagutu jegemuma mi huriya kamebani Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladumwantakam geteren hen evves farataka egen evves kamen hagwegen no emima nifadakan kamuga shirukaki ege misalaki alonmange bay kudakudinna zuanuge tere miarista arafa fauri mifada kufurge atharta muri kankam ge terega tangole barugada insane nota superhero e dunia buradum fada kame nota planet en hifangen go sehem planet ka jessum fada kame nota wagutu huttadum fada kame mifada eta bamaru shirku nota miyaga shifa dinu nota marfa amni dirum fada kame migen evves baraki Allah subhanahu wa ta'ala fiya ehem farataka libigen wa barennu miga terega miga kurindiya darustawga ves ishare kuri fadan wali veriyaka enage ge terega ena inde rumbayakan allafa kanduga garago munda doni salamet koddinum fadakan tatta nota wali veriyaku musallen ala derakwe namade koffa den ena masjidul harama uri gotan hindun hindak gos masjidul haram ga tawaf kofa emburi anaka anna wa kami divenge teregas gabul kurefa khurafi ma kata alonda dimavi umurun doshi befulaku alonda kiyadevi wattini eduru kadege faanuge wahaka ne eduru kadege faanu mashhur wani kommereku isha namada fahu musallamati derakwe namade kurevmu ekade faana wadanne veniyo masjidul harama den emburi wadanne ni fatisnamada fahu gayo me evves insanaka kuladana wegen wahakamennu ehmima insanunna kuladana wegen nuwa Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum manta untere ngimene kankan ehem farataka libigen waakama qabul kurum eve shiruku ge tereng himene kame hame gotan Allah subhanahu wa ta'ala kuttam vumuga kureve kankan enum farataka amburadum furaladum eve shiruku ege terega demme ishara kurfaden qurban kurum Allah fiyawa ehem farataka zabah ko katila hedum ehem bima sihuraki shiruku ge tereng himene kame kamugawani e sihuruge gina wattaru taw terega Allah fiyawa ehem farataka jinni shaytanunna nota wali veriyaka
කොම්මස් ජනවාරෙන් හාදෙන් එච්ච කතිලා ඒගේ ලේ දක්කා හෙදුම් ෆදකංකන් හිමනේ තිබේ ශිරුකු බෙහිගෙන් මණි දෙබයක ඒ ශිරුකුල් අක්බර් ව ශිරුකුල් අස්ගර් බොඩු ශිරුක අදි කුඩ ශිරුකු බයෙන් එල්මෙරි මේක තිම්මන බය ගෙන්නවා ඒ ශිරුකුල් ඛෆි වංහනා වෙගෙන් වා ශිරුකු නමස් මේක එම්මෙ බොඩ බුරවේ ගොතකි වංහනා වෙගෙන් වා ශිරුකු කෙතරේග හිමනේ බොඩති ශිරුකු කෙතරෙන් හිමනේ කංකම් බස් අදි කුඩි ශිරුකු කෙතරෙන් හිමනේ කංකම් බස් එම්මෙම වංහනා වෙගෙන් වා ශිරුකු ඒ අස්මු මේ දෙකම කෙතරෙන් කොම්මස් එක් කමෙක් කෙතරේ වදේ හුස්වෙගෙන් දානේ බය ඒ ශිරුකු බෙහෙගෙන් මිදනි දෙබය ඒ කෙතරෙන් එම්මෙ බොඩු ශිරුකු නොත ශිරුකුල් අක්බර් ගේ වාහක බදාදාරුගා එම්මෙ බොඩු ශිරුකු නොත ශිරුකුල් අක්බර් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නුෆුස්සමානේ කමුගා අංගෆා හමයිකනි ෆාෆා එෆාෆා කුරුම් මති හුරේ එනා ඒකා එෆාෆෙන් එක්තිබාවේ තවබා නුවේ හුරේ දුනිය දූ කොෆිනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශිරුකු කුරුම් ගේ ෆාෆා නුෆුස්සමානේ එනා දුනිය මතිගා ශිරුකුන් එක්තිබාවේ තවබාවේ ඉස්ලාහ්වේ දීනුගේ තරේ බන්නන්ජේ ශිරුකු කුරුම් මති හුරේ මරවජනම දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ශිරුකුගේ ෆාෆා නුෆුස්සමානේ අදි එම්මෙ බොඩු අනියාය කීවස් ඒ අශිරුකුල් අක්බර් නොත බොඩු ශිරුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරබ්බා ෆවනි අල්ලදීන ආමනු වලම් යල්බිසු ඊමානහුම් බිදුල්මින් උලායික ලහුමුල් අම්නු වහුම් මුහ්තදුන් මානේ කි එවරන්නකි ඊමාන් වෙතිබේ එවරන්ගේ ඊමාන් කමුගේ තෙරය අනියාවරිකමුන් එවස් මින්බරෙන් නුවද්දා මිහුන්නේ අමාංකන් හුරි එවරන්නෂ අද එවරන්නකි තෙදුමගු ලිබිගෙන් වා මිහුන්නේ එමෙ තෙදුමගු ලිබිගෙන් වා මිහුන්නකි එමිහුගේ ඊමාන් කමයකුගා අනියාවරි නුවා මිහුන්නේ ඔය බස්ෆුළු මිආයේ බාවා ලෙවමුන් අස්හාබ් බේකලුන්න වර බොඩ කම් බොඩුන් කුරමතිවි ඒ කිතම්මේ කුඩවස් අනියායකි අල්ලාහ් තාලා උද්ද කුරවාෆා එච්චනුන් හැමෙම අනියාවරි නුවා නම එකන්ගේ ඊමාන් කම් ෆුරියමනේ ෆදා මිආයේ එබේකලුන්න දේහවුමු එහෙදු බයෙන් අස්හාබේකලුන් වඩාගෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකමුගා එබේකලුන්ගේ ඒ ඔයින් නුතනවස්කම් බයන් කොද්දවමුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරවි قالوا එබේකලුන් අස්හාබේකලුන් විදාලු අයුනා ලම් යظلم نفسه තිමම්මගේ තරෙන් කාකංගේ එනගේ අමිල්ල නෆ්සන් අනියාවරි නුවේ මිහකන් හුරි කුසුම් බරියාවේ මාසූම් මියකුනේ කොම්මෙ මියකස් කොම්මෙ ذاتක අල්ලාහ් නයි කරවි කමකන් අරාගනේ ෆහුනුගේ කෂිගෙම්බේ එහෙමම කොම්මෙ මියක ශිරුක් කුරා නොත මි තෙදුමගු ලිබිගෙන් නුවා මිහෙන් ගියේ මියාතුගේ ෆහබාගමනි උලායික ලහුමුල් අම්නු වහුම් මුහතදුන් එබෑමි හොන්නෂේ අමාංකන් ලිබිගෙන් වනි අදි තෙදුමගු ලිබිගෙන් වනි වෙස් එහෙදු රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදිස් කරණි ලයිස කමා තظنون අයිති අබේකලුන් තිහි කුරබ්වා ගොතක නුනේ ආයතුගේ මානය යතිකි ඉන්නමා හුවා කමා قال ලුක්මාන් ලිබ්නිහි ඒ ලුක්මාන් එකදේ ගෆානුගේ දරිකලුන්න නසිය දෙවම විදාලි ෆදන්නේ ලුක්මාන් ගෆානුගේ බස්වල කුර්ආන් ගවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරවානි ලුක්මාන් ගේ බස්වල යා බුනయ్య ඒ දරිකලුන්නේ ලා තුෂ්රික් බිල්ලාහි දරිකලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ශිරුකු නුකුරාෂේ ඉන්න ශිර්ක ලظුල්මුන් අසීම් හමකරවරුන් ශිරුක කි එම්මෙ බොඩුවගෙන් වානියයි එහෙමම මිතාගා රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ බයන් කොද්දවි මන්නජකි කුර්ආන්ගේ එන් ආයතුගේ බස්වලගේ මාන කුර්ආන්ගේ හෙන් ආයතෙක්ගා ඒගේ තෆ්සීර් උනතේගේ මුරාද් බයන් කරවා ෆවරු ඒගොත මේ ආයතුගා මෙවනි ඊමාම් වේ අදි ඊමාන් කමයකුගා අනියාවරිකන් එන් නුකුරා මීහායේ තෙදුමගු ලිබිගෙන් වා මීහාකි ඒ ඊමාන් කමයකුගා අනියාවර නුවා මීහාකි කොබාන්කම් බයන් කොද්දවනි හම කුර්ආන්ගේ හෙන් ආයතකුන් ඒ الشرك إن الشرك لظلم عظيم أما كذا شركة كي أي بدو وكم وانيا كي هم إما بدو وانيا كي الله سبحانه وتعالى نتوم كتير عالم مفدوا علون منا رزق دبوا علون منا دوله صحة دبوا دنيا کا دبومون أي إله هو الشرك كونو أي إله के حقوق का वे إما بدو فافا شرك के فافا तौबा नुए मरवज मिहा इफाफा नुफुस्सवाने कं कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वने अंगाफा
Allah subhanahu wa ta'ala mahi Quran inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Mane ki hama kasharun Allah ekalange shiruku kurumge faafa nufussawanete enum faafata ekalange irada kurabba miyaka fussawai adi Allah shiruku kura miha danna shefai emiha boduwegen wa faafekan aragen fikan kashaware ade mitaga Allah subhanahu wa ta'ala shiruku ge faafa nufussawane meti shiruku kurum matiga bodu shiruku kurum matiga hure ena duniya duko fikamga wanama den Allah subhanahu wa ta'ala shiruku nufussawane kama emi malona me muslima ka biti engul lazim kanda tawtera gemine gende ashirku akbar no te emme bodate shiruku ge matiga hurejjanama den timaya akhiratu ga salamatan nekka hame fadan shiruku ge sababun timage ehen huriha hewa amal tan Allah subhanahu wa ta'ala batil kurabba ila wahi kurabba wani walaqad uhiya ilayka e Muhammad ge fane kalege fanuge macca wahi kurave wailal ladina min qablika adi kalege fanuge kurim wadane bi nabi be kalunna bes wahi kuravi meti man ilahu lain ashrakta kalege fanu shirku kurava kam gawanama la yahbatanna amaluka kalege fanuge amaluta batil ve hingajjeihe e Muhammad sallallahu alaihi wasallam amadu Allah subhanahu wa ta'ala enge basude hem vejana made alon men ko bato hame fadan Allah subhanahu wa ta'ala vai kurani walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ebamihun shirku kurakam gawanam ebamihun kuri huriha amal take batil ve hingajje iskan kashare ehem ve ma nabi be kadunna sallallahu subhanahu wa ta'ala engevi Allah ekavanta ko shirkun ekibawma adi shirku kuranama ebe kadunga amal tabbes batil kurabbanaka em shirku kuramiya e shiruka ekuga kitamme bawaru he amal take miduniya matiga kof horikam ga be names e shirkun ekibave tawbave tawhidu ke matiga ena demin horejjana akhiratuga ena kori huriha amal take batil vegende hame eko shirukun ekibabum menuvi timage furanaya mudana rakate recommendai e rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuru kuravige mani la ilaha illallah muhammadur rasulullah mistakunna hame for kote tawhid ke kalima shahadatu ke de kalima kiyuma mistakunna amuru kuravuma ekadege fan hadis kuravani timankadege fanan amuru vevigembe mistakun Allah menuvi hagguwegen alukam veve ilahu nuwakaman hekive adi timankadege faanake ilahu nabiyakaman hekiuma daan den e mistakun hangurama kurma names efadan ebas kiyafi kamugawanama deenuge tere wade shirkun ekibave shahadatu ke de kalima kiyafi mihaya enage furanaya enage mudaduge rakate rikandi bigembe illa bihaqqiha ede misak mihege haggaka aragane fawanama e haggu ada kurma menuvi ehmema bodu shirukuge matiga hure marwejja miha Allah subhanahu wa ta'ala e faafa nufussawa alwan men mikama medu warabboda samalu anje kamemmi ei mistakunge terega kitam me bawaru he amal take kura miyakwes shiruku kura kamgawanama Allah subhanahu wa ta'ala enaga amal tak qabul nukuraba shiruka kufurun ekibave tawhiduge matiga hurege menuvi Allah subhanahu wa ta'ala misanga amal qabul nukuraba mi shirukuge dem baki huri paaka takage men hafta ga bes badal koldum go miduga wakela subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.